Yakni benta jong kubor la OneRSP daga fatafat online shopping store. Kibor Pulit Ribhoi district hinin ke Shiteng Mir ha kapor kha arbaje tamai ai glayo ban bat ikawi ke Trok kablakit yo ganja ubalakot adu sanspa kilo baru balakot ru de kipau lak tingka ya kane ke Trok layo ban bat apo ka khadap krong khajana jong ke NHAI ha paham maulen arpomer kat kum ke jing pentip chikinong tho kibor lo ong baki Pulit glayo jing tip halor kane ke Trok kablakit yo te ganja kablawan Gartala Tripura ban penhap Bihar ha kane ke jing kem la shimkhia do SI UN sangma in charge Kabani Hat Police Outpost Hakajedan Langru Deputy SP Traffic Uba O Masar. Hakajing tokit ke Pulit yo driver ula kubur bau de ganja. Kani ka Trok kadon yo number CG North South JD Lai Way Pralai. Katung kajing yo kubur kalong kuma praspa kilo iei Kynja. Edin layo gini kubur in charge baki staff jong kilawan hang ni apo jong ni tol plaza nama gini gini cakap kubur biang ban cek kali kum kita dengan layo ke information ku paka kali number layo kena tahu sawan ban up ni baka tim ku jong hadin bula up hangi layo ban bat kini kali ba hadin baka layo bat kini kila kali driver but haba kat kum ka preliminary inquiry ku jong in charge jong bernihat no driver he voluntarily admit ba ukit Kynja kani kali kemas yo ini khabar ba ula admit uni driver tiu in charge jong bernihat kem da penslem ula pentip urut so SP jong Kurup Kynja district but I sar SP ru ilapha khnang I DSP traffic but yanga si ai sadar banwan hang ni apo paham maulen manle ke badan kam ke banle ki Caesar I jong ni ka case ke bahap ko ke NDPS Act but in charge jong bernihat ru ula kerpat ru yaki orang bak senong jong ni senong paham molen ha ka ba I skat senong badalang ni bak peden seliang bat ki tim jong I sing sa ki samla jong ni senong nang ni klemda perkat ya kajing la hamit nrei da ka baki long corporate baki police ban te lakam kini jing sneer kum kini te ki lawan ban nah corporate lang bangi police ha ka bakin long kum sakhi